إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mantong na pagpunan tano aging kaiya kapag usya tano sa iko paganaya bandingan tano sa aging kaiya sarf insyaallah subhanahu wa ta'ala. Paganeron na aging kaiya ilmu sarf sukataw ko sarf na anto na mapumagusay tano sa aging kaiya ilmu sarf. So mga bandingan tanong nag-iiso sa kanila so asbabu nushu'i ilmi sarf. So mga sabab kaya pa kamuayan kaya din o katao as-sarf. Wadi'u sarf antawa mitad si iku sarf nimbal si iku sarf marahilu ilmi sarf. So kaya sepangkat mga pangkatan o katao si iku sarf istimdadu ilmi sarf agu anda kinwa. So ilmu sarf anda pukul. So ilmu sarf hukmu ta'allum ilmi sarf nagugyan ko to ako kuman o kapag anada si iku katao ko sarf faidatu ilmi sarf nagugyan ko to guna si iku kapag anada si iku guna o katao sarf. Ta'rifu علم الصرف ينقط الثمن وعلم الصرف الفرق بين الصرف وبين النحو. So kang bidaan o sarf ang sunah. Pagganero naging kay asbab nusul ilm sarf. So mga sabab kiya din o kataw sa iko sarf. Pagganero naging kutuwa al-haja ad-diniyah. So kakikinanglan ron pantag si iku agama. Isabab si iku kaya pakalawlad o agamatan o agama Islam. Nagumadakal subsul si iku agamatan o agama Islam. Kanaba mga Arab na kailangan nila naging kutuwa kapag nada si iku agamatan o agama Islam. Apya sa mga Arab na kailangan saging kaya masataniman to na makapugunad siya sa giyang kaya katao si iku sarf. So kapag kikinangalan akaagamay. Ikadwa nas kaniya so al-haja al-ijtima'iyya. So kakikinanglan niron o kapagingid na di makapmibitiray. Ibarat yan na so mga Arab na di na nikapakasi sinabuta nang gulalan si iku katao si iku sarf. Lagu ayakap kesabutitan si iku mga Arab nangulalan sa ging kaya sarf. Sasabot na no ging kaya sarf. Ikadwa na ging kaya mimbal sa sarf. Nialay o mga ulama sa luga nas kanya sa Abul Aswad ad-Duwali agi nabulayo ka o Ali bin Abi Talib rahimahullah radiyallahu anhu. Miyawafat si Kuraguna ikanampulo siyaw si ko Hijriya. Ugay na kaya barangan niya sa tigaging kaya mitad sa sarf. Adno ta mga tawa mga ulama mitero na sunswab o Ali bin Abi Talib. As kanyan din ni sumiyugo ko Abul Aswad. Isurat yan naging kutuwa nahwu sa mipraraksin sa sarf. Adap man na miteron sa Mu'adh bin Muslim as kanyan Kufa. So Mu'adh bin Muslim na megin to mo sa Kufa ay maano na as kanyan memang baalun sa mga pamintuan. Na ayat tumiro top sa gin kay kataw si iku sarf na miyaloy ang mga ulama as al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi Kuraguna 165 Hijriya. Skanya ni kumyumplito sumiyampor na sa giyang kutuwa katao sa iku sarf.
So mga pangkatan o katao sa ikusarf, kaya sa pangkat o kaya ada naging kaya katao sa ikusarf. Pag nairong naging kaya almarhalatul ula, pag pangkatan, nas kanya naging kutwa kiad naging kutwa sarf. Anto na isaba paging kutwa kiad naging kutwa sarf. Pag nairong na mialoy tanong, Aso Ali ibn Abi Talib, nas kanyan isumibu si Abul Aswad, mbaal sa kanyan sa nahu. Kakagiya, Aso Abul Aswad ad-duwali, na miya kaysa na yan naging suwata yan na pinggiros kanya na ajmalus sama. Na aya pitero Abul Aswad ad-duwali, at yan na gira ka ajmalas sama. Kaya mida so ajmalus sama, agu ajmalas sama. So ajmalus sama, na maana niyan na anto na imapyas ikulangit. Na so ajmalas sama, na sena kumapyas sa langit. Na minibago kira naging kota betad. Pengariribat sa mga kangudaan kiran, si iku katero sa basa. Kipkiw kitan si iku basa. Na minyawida kaliran to agu supad. Amiyang gulawla, ami pantag si ikuluga. Ada taro kaya semburan na gumiyang aalin. Na minyawida kaluto Ali ibn Abi Talib, Abul Aswad. Na pipano niyang ko Ali ibn Abi Talib, na sibu Ali ibn Abi Talib. So, Abul Aswad ad-Duwali. Naging kay pagani al-marhala na ayabo maadin siya mga katao matitimo na so ilmul qiraat. So sa kabatiya, mga kabatiya amyatimo o mga ulama saging kay al-marhalatul ula paganay pangkatan. Adna na hudin nagwad na sarf saging kanan marhala ugaid na kanaba makasinggaya ka maka sisaw isay sa apagilmuan kanabon inisinggay sunahon nagu kanabon inisinggay su sarf. Sipman siko al marhala athaniya marhalatun numu yung kutwa pangkatan na kiyausur kukatao si kusarf na kukatao si kunaho. Kagiging kaya dua na di mo makapmalag. So kapupugusur kukatao kunaho. Nalagi din na din kablag mambuso kapupugusur kukatao kusarf. Sa taman, sa sukiyausur, aging kai amarhala athaniya na miya kasinggaya siya. So petero una na, agu petero una as-sarf. Nasaging gaya al-marhala al-thalitha al-marhalatun nuduj wal-kamal. Giso sa pangkatan na kiyasukudi nagu kiyasampurna sa iko ilmu sarf agu ilmu nahu. Mana naging utwa kiyasukudiyan kiyasampurna niyan kiyatarutopian na languno pamintuan na kiyambalan languno bitiaras si iku sarf saging kaya marhala thalitha bitiaras si iku nahwa gu sarf na langun din yakamuayaan saging marhala thalitha. Giyap man al-marhala al-rabi'a marhalatut tarjih na giisu marhala akiyap pagurad-urad o daat taman niya ng mga ulama kung kinisuratan si iko nahwag si iko sarfa. Kaya maana na mindak saging kaya marhalat at tarjih nag-iiso kiya pa ka bagriyan nag-iiso gabi saya din upama niya tarotop di plalawanaan umang ulama ang kutuwa kisuratan kasabuti ko ilmu sarf agu ilmu nahu o mga tawa kabayan yan magana naging kuta besar.
Istimdadu ilmu sarf. Anda tanap kuah sa dalil siku ilmu sarf. Paganaram na miya limang ulama aso Al-Quranul Karim mana na sumatatag sarf siku Quran. Napki dalilo to. Tanon pagbata aging kaya ilmu sarf. Agi itu sukatir wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini turun Jibril alaihi salam siku Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas gitu sebab aku tanurun sa dalil sangkut wakiw saraun Allah. Sipmang ko ginggay kadua na soal hadithun Nabawi Asy-Syarif. Giso hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam kagiso Rasulullah na fasihul lisan. Afsahul lisan. Sekanya ni pinaka masagugud marayag ikatero si kubas sa Arab. Ikatlo, apkuin sa ging kaya ilmu sarf. Sekanya so kalamul Arab al-fusaha min syi'rin wa nathr. Sekanya so katero mga Arab. Mga batang mga Arab. Sukat tiro iran na dekas sangi. Mga masagugud mga katiro atitu basa Arab sada kinuan na salakaw basa. Pakasala basa Arab. Iti maana o fusha ay mana na titu basa Arab kanabad na inabatanon. Amarayag. Punsag yung kutuwa mga pananaroon iran. Yung kutuwa sudah pangapakataling mo Islam napkuha na dalil lagi yung kutuwa mga una so mga katiruiran. So unaan udah pangapakataling mo Islam. Kagya siran mga lumbus sa mga Arab, siran mga batang mga Arab. Napkuha na yung kutuwa mga katiruiran, mga pananaroon iran. Kakagya siran ititu akibasa ko basa. Nawanathar nagugyang kutuwa dataro kapangusiat, kapmuhadara, mga katero, o mga Arab ang mga fusaha. Ay mi din naging na syi'r ragunathar, so syi'r naging so tenor paganti ben piya ang kuta mga kapusanian, so mga kalimanian, so mga batangian, petenoron melagi-lagi sa kapusan, petenoron ng piya lagi-lagi sa kada kalso kalima na ginaniptiro na syi'r. Ngayap mana nathar na lagi do mga kapangutba kagi sa mga Arab na kanaba buso khutba na basi ipusara si Islam. Kagi ang utwa di mangusiat si kubandara na hingid. Ibaratian na adna pupakalang kapanian, adna putiro niyan. Na gitu di mangutba. Na kuan ro panagim kutwa kataw si iku sarf si iku miya pakas adilay ranon abasa. Kakagiya siran mga titud na mga Arab. Na aya mo ni puri amyaloy asyara mana na kidali lagi ang kutwa katiro iyan si iku basa Arab. As kanin so Ibrahim bin Harma al-Qurashi. So Ibrahim al-Qurashi nas kanyan na pirs kanyan na Quraysh. Ay kaya fatihan na si ko kamagato sa 50. Si ko Hijriya marani yun. Sama no mas kanyan ni muri-puri kapakaya ipundali lagi ang kutwa katiro yan. Ikapat na al-ihtijaju bi kalami ahli al-badiyah ila an fasadat salaiquhum wa dhalika fil qarni ar-rabi'. Ikapat apul si kukataw si ikusarf naging uta mga katero mga taga-bukid mga diserto kakagi ada kasawgi agyang kutwa basa Iran. At itu
bahasa Arab. Sa taman din sa ginguta kaya binasaan ko tuwa basairan si ko senturya ikapat. Ay mana na si ko ikapat ragun. Si ko ikapat ka karn na miya binasar udan naging kutuwa bahasa Arab. Ay mana kaya sembuh-semburan din sa bahasa Arab. Sa liyo saya na din na ba kapakaya ipendali lagi yung kutuwa katero yan. So hukuman hukmu ta'allum ilmi sarf, hukmu ta'allumi ilmi sarf. So hukuman naging kutuwa kapag nada si ko ilmi sarf. Nah, hukuman yan na fardu kifayah. Di din so bahasa Arab, fardu kifayah. Mana na kitang kaanad na may makaswar kita no sa bahasa Arab, pakisabutan nila nakita no sa agamatan wagama Islam, na may linding tanwa ginawa tanong sa iko, dusa kaad na may makaswa sa iko mga ulama tanong sa iko bahasa Arab. May mga daapo na doon na madudu sa tanulangon. Pagsagun naging kaya ilmu sarf, faidatu ilmu sarf minha akakuwang kasaging kaya ilmu sarf naging uta kasyapya naging uta dilaka pun saging kutwa karibatan si katero fi nutqil mufradat wa siyagatiha si kabalsa si mga mufradat nagugyang kutwa kiplapiatan saging kutwa mga mufradat gingo kaya tagwirun sa alif kaya tagwirun sa waw kaya tagwirun sa ya kamad na inan na ilmu sarf pananan wa hifdhul yaddi min al khata fil kitaba kasyapa si kulima kung kukaribatan ko kasurat wal isti'anatu bihi ala fahmi kalamillahi wa kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nagusuka ko au nakasangkapan si ko kasabuti ko katero wallah lagu kasabuti si ko katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginga kataw si ko sarf kataw saging kaya sarf nagkakuang kay niya nakasangkapan si ko kapsabuta ko katero wallah lagu kapsabuta si ko katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kapat na at-tawassulu bihi ila fahmi kathirin min al-ulum ad-diniyah giyong kutwa kabaluyang kaon ukit sa isubut ka sa giyong kutwa kada kalang ko mga katao si ko agamatan wagama Islam kakagiya aso agamatan wagama Islam na si ini iturun si ko mga Arab ay mana na si ini iturun si ko basa o mga Arab naging kaya ilmu sarf na pada kekon sa guna nakabaloy sa kanyan ukit lalan akikiro taka sa giyang kutwa mga pagilumuan wagamatan wagama Islam na ta'rif ilmi sarf giyang kutwa tamana o kataw si iko sarf ay man ito definition na giyang kutwa kataw si iko sarf si iko luga ay gilam yo sa raging kaya luga na kanabay ni matatindo kagiging kaya luga na mas rangkom skanyan adisiko istilah yan ay mana na ging kaya basta luga yung tap kanagitan wa as-sarfu lugatan an-nahwu lugatan at-tafsiru lugatan paguging ko al-hadithu lugatan agus mga pagilmuan fan na supaka asali ang kapugusa raw. As kanyan so at-tahwil, wat-taghyir wal-intiqal. Gi ina maka kekaraniyad ni isa maana. Gingot wa at-tahwil, gingot wa kapagalit. At-taghyir, lagi din mambu kapupugalin, kaalin, al-intiqal gingot wa katugalin amana langon din nanan kusar si isang sarf
Kaya ibarat yan na susarf na kung kaya usaba sa tanong na di makapmana sa pagilis. Ibarat yan na hal indaka sarf linukudi inubad na mana na maprunin yan. So pirakakan kesambian yan. So pirakakan makapmanaon sa sarf. Ay managing utwa magatos nambali na kaduti man na 50. Nakabtum no to sa sarf. Dito no sandun pa kablang naging gaya bitira tanong. Sipmang istilah gi titwa pumangusain tanong. Ayap tirun istilah nas kanya naging kutwa kiyaumpungan si ko isa kapag tao amatitindu apagilmuan sa inibto sa giyang kutwa siya. So termian so kapugusaraw na hindi ka nagangaon na miyeta ko sa ginawang kaaginan so katao sa ekusarf ay mananaad na isa mambuka pagilmuan. At tiro na estela termian naging kutwa so kiyaw pa katiro na kapugusaraw si ekubasa Arab. Kagisa na ho saging kaya sa siko ilmo naho namida siya sa maana uging kaya kaya tendu yan nakataw saging kaya sarf. Kasi ko ilmo naho nagirap ka pakanag ka sa sarf. Nagirap ko na edji ni mapmaana ro na tanuin o di ina dibawa. Sarf. Dito kap ngiro tanong mamnu' min sarf na maana niyan na di ketanuin o di na di kedibawa. Yuti maana asarf igirap ko nagtanong si sana ko. Sip man saging kay ilmu sarf nas kanan na ilmun yu'rafu biha taghyiru binyatil kalimah li garadin ma'nawiyin aw lafdhi. Sa kanyan sukatao akatukawanon sukapagpagalin kapkaalinalin o pakaasal o kalimah. Kapananagumbalayas iku kalimah. Misabab si ikuduaan, misabab saging kedua ti mana antap. Ino to pupugalina. Inus kanian taghyiru binyatil kalimah. Ino pupugalina agian kutwa para tubuan o kalimah. Ligarad misabab saging kaya antap ma'nawi. Ay mana na giyong kutwa itutumpok sa giyong kutamaanan yan. Ibarat yan na pumakumranaw na mapakapsingga-singgaya ka so kumiyan, sukakan, suken, suken, so mapakapsingga-singgaya ka ro. Lagi diyan mambu na sukagiraw ka fa'ala, minggalabag, yaf'alo, punggalabag, fa'il, ay mana na so diinggalabak awgyang kutwa so sakatawa mama rajulun rajulani dua katawa mama rijal mga mama nalangunanan saya bitiara saging gasar biti mana tigi na ligaradin ma'nawi bisabab ko antap amaanan yan ino to inalin kagiad na mapipikiru na maana oto udi na misabab ko inupupugali naging kutwa kalima kami sabab sa giyang kutwa kilapyat no ay mana na adno to kalima kumanan adno to kalima kalibatan nataro ghafara na di maka paginawa ka istagfara na midibido do sa maana so kapkalbati ko kalima kapkuman ko kalima kapkalinubuntalo kalima nagiti maana lafzi nas kaniyan tigiyan so katao apketukoanon so kapkaalinalin o para tubuan o kalima misabab sa giyang kutu antap ma'nawi yaw sa itanong aw lafzi o di ina antap amitutumpok si ikulapyat yan na anay no kaginan na ko sa itanong busigop ko rin na ahamiyatu ilmi sarf
So kay importante o kapag nadasi ko sarf. Wa ahamu min ilmin nahwu. Inalo yung pada mga ulama asukon so ilmu sarf na mas kinanglan adi so ilmu nahwu. Disebab sa mata na so sarf na yudarrisul kalimat al-mufrada wa ajza'aha. So, may sabab sa mata na so sarf na ipagundaw niyan sa mga kalimat mufrad. Ay mana na bay mufrad. Taram bisa ang mga kalima. Ay mana na so sati man nakatiro. Wa ajza'iha nagugyang kutuwa giyang kutuwa mga gintasan na giyang kutuwa kalima. Berarti yan na tuloti manibatang, adno tuwa kalima pati manibatang, adno tuwa kalima limati manibatang, adno tuwa kalima namti manibatang, aginan isangan agyang kaya sarf. Ayan yan, ipupungundaw na sa mga kalimat, ang mga tarambisa, ay man na so bay kalima, katero, nagugyang kutuwa, so mga ajza yan, ay man na nagyang kutuwa, mga batang yan. So man, so kataw si ko nahu na fayudarisul jumlata wa tarkib al kalimati fiha. Ay pagundaw niya na sa jumlah. So isa din ka sentence. Nagusukap tenura sa giyang kuta mga kalimat. So sa mo to na kuna diyan makambukan so sarf nagubuka din sunaho. Dito sa miya ay mana na miya sa buton. Ikadua, importante o so ilmu sarf na daruri yun lil mutakallim. Mana na didin ka palaguyan o giima katero, giima nutul, giima gistorya. Apa kau sarf sa kanyan sa sarf, pamako basara. Anto ni kaptero ang sa komiyans kanyan, kenako, peken, kekan, komiyansiran, komiyans kanyan sa kataw, na mga tao, ay maanan na ging kaya ka kataw siya ko sarf na pamako na di ka palaguyin. Sa kanyang kagitwi, ay maanan na pulaws o katero, mapakasasinggaya ka sa mga ngaran naging kaya mga siyay. Ay maanan na mapakasasinggaya ka sa mga galabag, mapakasasinggaya ka sa mga ngaran, mapakasasinggaya ka sa mga batang, si kukapugusaram sa giyang kutuwa. Basa Arab, o di na sumaanan niyan, napakataling mamaro, sunaho, giyong kutakap tinuran niyan sa giyong kutuwa katero. Okay, na di makabulag, na inaloy pa mga ulama, na so kataw si ko sarf, nas kaniyan na ina ko no, basa Arab, aya inaw basa Arab na so sarf. Aya ama iyan, na sunaho. Yan ni aloy pa mga ulama. الفرق بين الصرف وبين النحو. So kami daan agyan kay الصرف agusiko nahwu. So sarf na فإنه يحدد ماهية الكلمة وطبيعتها وتصريفها في اللغة. So kung so sarf na matanas kanyan, naptumanan niyan, so rupaan o kalima katero agugyan ko to at tabiyat yan. Nagubiyan ko takap linalinian si ko basa Arab. Ay maana na sunju isa ka kalima na aya sa sanganan o sarf. Ay maana na so sarf na pupukataling mas kanyan sa milos kanyan naging kaya kalima nas kanyan na tarambisa. Na ay maana niya nasa kataw. At pagusar na ya si ko mamamaan o di na pagusar na ya si ko bububayin o di na pagusar na ya si ko madakal o di na pag-usar niya si kusakataw nagina ni sangan usarf ad niya ni pakasinggayaan so galibag agus sa mga ngaran so mepos so kapapantagan so pagkataling
nagina ni sanga naging kaya sarf. So mufrad sumada tarambisa jama nasab naging kaya sarf. So masuk ilmu nahu na ihtammu bitahdidi mawdi' al-kalima fil jumlah. Ayat tigyan giipag-importantiyan unahu naging kutuwa kaptindua kudarpa o kalimasi ko sa ka-sentence. Amana naptundu niyan. Namatndu yanon. Nantong na sabab akyat tunduan yanon. Sagyong kutuwa darpa agyong kutuwa kalima. Kagi imbagay niyan nagyang kutuwa baris yan. Adumada iton makaayon sagyong kutuwa bitadanon na kalima. Bitadanon darpa. Bitadang ko kalima sagyong kutuwa darpa. Ay maana nakatimtimbalian na so sarf na esangan niya na sudin so pakatupo udiin na sudin so isa ka kalima. Na sunahon na ebu esangan niya nun na so kapusan o kalima. So kapusan yan supun so baris. YouTube sa sangan niya nun. Sunahon. Subu so baris agyang kutuwa kalima. Na so sarf na sudin so isa ka kalima. Saya tambut nubutagwi sa diyang ka sa panginta ko Allah subhanahu wa ta'ala amyak ang ganyan niya guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.